Varpar arsi chanela kalaulo macheu voin January ni somthum pakhatani a clear tu le ngai thatu zongjong te chibai kan book vek acheu Iran sarkar chu fir fiak lisa European Union chuan ada Iran sarkar nen sumdon na le ral thuama indor ram te chu EU in a hremang ti in thu chua an siam tarup mai hetia fir fiak lisa an da hi achan le awang tam tak soi tur om nge yang chuti kara sarkar du khoplo na awanga mi puipung khom te dimlo taka atha wanga ni bermai Iran sarkar che na hi mi hring dik na chanvo palzu na lian tak ani an ti chu mai baka Muslim firfiak le hu hang nei lian tak tak polte Hamas Houthi le Hezbollah te atan pui fau thin wang po atel bok Trump administration masa kumsang ni som pakwa khan President Truman firfiak lisa Iran sarkar hi alo da dai to a tuna chuan Canada le Australia ramte po in firfiak lisa anda ve ngala ni Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan US in min kap ani vai chuan Israel khopui Tel Aviv kan kap ve ngalangati Trump administration masa a khan President Truman Israel capital city atan Jerusalem alawruat sakani kha US embassy po Tel Aviv atangin Jerusalem ason ngala nima sela voin thlengin khovel ram tam takte chuan Israel capital city atan Jerusalem hi anla pompui theiri lawani achan chu Jerusalem khopui hi Muslim tenen nei tu zok ni anla inchu mek wangin khovel ram tam takte hian anram embassy po Jerusalem son nga lavin voin thlengin Tel Aviv anla da US sipai Iran lak tuma hualbet tu te chet velna enthaturin Iran chuan drone nen athling thavereng US lam hian an ka mai lo na chan ni beralang chu in buat sai na thale fum fe tak nei zet le chet sual lo na atana engkim lo in buat sai andu wang ni berina langa Middle East a US fe chuak hi a hlo tlin ngat chuan Middle East a ramchak ber atudai tina ani anga Iran nuclear zung chopin a phoi ngal tina ani bokang ti chuan China le Russia chakna tam tak atlan hiam ngei bok anga China tui al theipo adu to kina hrek bet thei ngal bokang Kovela pa ber ani na alantir chiang le bokang US Iran Indona hian nitam rei an o arin omlo hle a nitam indo tul lovin US hian a chingfel ngal tura ngayani nima sela he Indona hian ni soma pel vai chuan US le Iran Indona mai ni to lovin US le Muslim Indona anga boruak a in lumlet arin om hle chutianga boruak a in thlak vai chuan avotu ek che ti hi US in a bur khum theya 0 to 0 a US atasual pal thei jihad mingin Indona akal dona wangin US mi puite khovel mun rang ranga jin wak le sumdong te tan hlei hleya hlo om hle ang hetiang wang po ani ang US a chet buan buan ngal lo ni US tan risky asan hle wangin lo tling ngei turin le Indo chunga che sual lo turin muang changin tran munan khuar ani ber mai US Indo long pui somte mewin Iran an hual chuak to a US hian ral thuam dang po atcha belzel ni inan soi President Trump chuan USS Abraham Lincoln kai ruai tax for hi tun thlatir lama Nicolas Maduro pai thakna atana Venezuela a atir along pui ai po in athil ti theina ana sajok atia be pui thlaka Indo turin a in pe reng bokani ati President Trump chuan soi chun zom zelin Iran hian arang thei ang bera remna do kana lokalin thu engkim soidun turin asom le a US chuan hun rei angak thei to lo hlea hun tra atop trep to a Iran tan hun hi awa poimo tak em ati Persia tuipui chunga Indo thona phur long pui tam tak te chuan Indo hun ngakin in ring takin an oma Middle East a US le Iran teram pani in kar boina hi tuna zet chuan boruak asan lai ber ati thei hi alang tuna tanga darkar somli pariat chung hi Iran malam huna thil om dan tur ti chiang tua angai thei bok ang achan chu US lam hian engkim an in pe fel vek to wangani AX News Agency talan danin US Indona long puizinga an rin chan ber USS Abraham Lincoln Indo thona phur long pui kai hruai Indo long dang tam tak po in
Persian Gulf tuipuya eng kim ti fel vekin tran mun an la vek to a heng Indo long rual zinga tunlai thiam na sang berber te a thom F-15 fighter jet atel fighter jet te hian Iran ram chunga mun poimo zualte bitum tura mo phur na pek le na thok tura che chuak theireng tura buat sai vek an ni US sipai man ruwa le bungrua atula piang te phurtu C-17 thlo na po in Middle East a US sipai fe chuak mek te tul le mamo chu voi engmo zat apeto a New York Times in atarlan dan chuan President Trump hian sipai chakna manga Iran lu chua thunun turin ruwa man na asiam mek ati abik takin nuclear chungchang thua Iran in US du dan azom lo ani chuan tuna tanga darkar somli pariat chunga for sinero tia an kau sipai chakna mang turin Iran hian chu kong chu athang ta ti na ani angati Iran rama no fly zone US in a Puang US in Libya rundon khan tunami ang che ina lo ti toni kha chutiang ani si chuan US le Iran te indong hal thei rengan ni ta Iran rama UK embassy po khar ngalani a anha thok te po in Iran an chu asan ngal Trump chuan tuna tanga darkar sari chunga chanchin in ret huwayangati indona chanchin zirmi te chuan pathian ni lo omtur February ni khat ni hi US le Iran ramte indo tan nani ani ang tiaring an tam hle January ni somthum khan Iran airline chu Iran atangin Russia panina chuaka Iran Supreme Leader Khamenei atlan bo nearing an tam hle nima sela voina thu chiang jok lo langa Secretary of National Security Council of Iran Ali Larijani jok chuni im Putin mutura Russia thlok lut aloni enge an soyang ti riat thei ni lo ma se Iran din mun en hian Russia tan puina dila fe chuak ani nge yarin om Iran lak tuma US sipai fe chuak te budget hi sang hle mai ralan daw ma hovin ni khat chunga US sipai te man ral hi dollar million za som kwatling hem mai ninga tlin meu chuan dollar billion khatatling dera US indona chungchang zirmi te chuan Middle East a Israel le US sipai te kem zong zong hi Iran tan ti boya har salo hle turan ngaya ti chuan indona chu chuan US le Iran te indona mai ni lovin then omram tam takte akan kai nge en rin thun soi Saudi chuan Iran hi chak takin aron che chuak nge yang ti in US avo ole hei zong hi tun tumatan kan ti chu athei te chuan hi a thlir tu le ngai thatu te he channel atangin chanchin kan ron update zel dona thuthar hlam tak tak nen kan intong le don nia kan channel hi subscribe like le share min lo pe ve ngei don nia ti chuan comment section lama ingai dan te iron soi ve don nia